Loga milo ka julirde ko kona kirmi e talata mi ari kono mi anda ga nokku be wilan be alaga be yalti bay koy an koy ngal do hebal no fudditora ani toroto woni be janga ka l'école fermuno joma galle kame woni don sokani mi suudu ndum no sokki ay mi ala hebude ko mi yoba do hebi nawnare pooje hayre mi jindidi e mum ha be wiila joni na yo mi jindu mi torro ay mi gollu golle sattu mi ari non ka jammara ma toure e wallitomi mi doguno nyaasi dindo ha mi ronki fi labutani doguno nyaasi dindo ha mi ronki fi labutani mi hippali feere mi yaari firito do jogi kaydiji ande si l'école fermiti do duwa yawde mi wada contrôle kono feere mum weeba ko dum hewtini mi ga pay ko jelo ma mi do mari pay ko e dido e goro e jiwun goto no jiwun ko na l'école woni wadde ko atelier ay ko e goro ko no jangude l'école do jogi kaydiji ande do ah sene Salam. Wifi. Jamon hata. Jam. Wifi. Yo para pegar l'école. Iya panjot di suudu kono hebi nawnare boode be wi ko hay jindi nyaasi din ha modi be jami mi gom hippa ko betini nani mi yaaru firito yaari to ni yaari to jonno de la lekkele do e bi joni debbi didi mako e debbi didi e jonte didi Parle de l'eau pour le s'il te plaît. E pididi e jonte didi mi yiltito mi yaha e wada contrôle be dara si lekkele be woni jonno de lan den yosinde nawnare ba tawi l'école on fewnde ke min yam hewdi kanonga wallito do fi ko bay ko yan ko mi heban acci ka be jango baba mabbe fuuta yalla kambe do no mi aran tawi hiberemi tay mawbe mabbe ben somki be yilto be yaha be remi kon na bon Pay ko jelo ma ko. mari pay ko itato dido worbe dido Ando be woni. ibe tas ibe ka kawta be am konaki Na? konaki Iudo. ibe Ardo mon. mi ari mam Par golon du mam. ka jamara mature mi ari Inko mi ya mo mam bit ko mo. no woni kono ajuji di berafi Oh. yewti on wallito ma bay ko yan ta perda na mi de hitande ma jiwno wadde Ko naati no be jangata ara. mi do jogi do kaydiji mabbe do jogi do kaydiji am kadi kala butani kadi O ko naati won non ka ko mam nga won. ko kona kiri wallahi mi ari no ga kono mi do ka julirde do taxi moto mi landi be do so andi ka julirde won be ni kala be nabi ni julirde be do wala do mi bay ma ari no kona am do mamu itala na kaydiji am Compliqué hein.
no kay di jangi do te ron kay di joni ko no fallo mo me wallo fala yo walla ko yo pay ko yango heba ko jangi walli to don be jangi carte yo mo wonno Sangoya, hein? En tout cas, mesdames, messieurs, vous avez noté, hein, c'est une maman qui quitte Conakry pour Mamou et elle est venue uniquement pour demander de l'aide pour qu'on puisse inscrire ses enfants à l'école. Je pense que c'est une opportunité pour les millions de partenaires, surtout les personnes qui veulent assister les orphelins parce que, selon elle, son mari est décédé. C'est ça, moi de mon fétini. Hein? Ah, ok. Ah, désolé, excusez. Il y a fait, Nani. Il y a fait, franchement. Donc, carrément, ben, nos fouta. Futa, kono. Quoi no il te do futa? On do futa. Wawa ta wonde futa. Hadi wonon to. Hadi wonon to. Wawa ta lora capacité walla ye. On do futa wondo. O dalaba. On do dalaba. O Djamburia. Non mais les gens de Djamburia ont de l'argent, hein? Donc, ah ben oui, Djagisa, Djamburia, on toca de même. Dans la bas, goto tumbe na goto gaina dans la bas au fait. C'est ça la logique des choses. And kono wairi famille. Yo de vero mi toroto mi je on si dérange taw. Conakry na wonunde. Tawi Conakry ko himbe marde jawdi hani wondugo. tawi dum bay ka woni Miskinaɓe. ay ka woni don. Suudu andu kamen wonno sambu hungu. Ko mi yey sablon fi lekki mi soka. Biro ette bidde mon be ngarton dalaba do no bendi no badani men do kati bene mari musibbe dalaba undo no bure moddude so moti dalaba tabiton ton hay ko yubbe ala be wali to wonon ton on gido suri don be ko jangira do kono Conakry ngurdan dan to be lafi Belali fi. Hayese. on yinni ko don fala ka wadde dum don haray fi bay ko ar wonon dalaba ga Andi dum. Fo ke mi dakana. Yettana. Joni do ni nyonki. Do nyonki do. Simini do mi wawa hokkude do dalaba bay ko yango jangata de hitande do. be jangbe Radio ata jangu dara ko be won dum kanela liru benele. Ara en metanila bay ko nganguru jangu ko no tong. On dong a ma po ana. Ay kan woni do ni ko mi ati ko ma bi ha. Kono ala ko mi wa ko fi ma be. kono si te woni inscrivi ko pay ko ara partenaire de me woni do joni hiyo émission wal tike fi ko pay inscrivi ma tonte joni ko hono no kipto nyametebe on ti on inni on alata ko hokko on du bon no soka ko won no hono wara Indu soka kono min do ko ani ni mi taw. Si yibi ka be do wona ta do janga. Ni wawai. joni par exemple do ide waybe wadde école tabata hara ko telen kuri yagade hara be wawa jangude don en même temps hara ko internat be nada hara be jangay français be jangay arabe Ara ko no ga. naga de ko Conakry ton ko kuriya Kuria. Ara min kan mi bay ton kan mi wona. Yon andi ara mi fata ki se du ga be. So ta yo to mi do. Woni o ko be do walli do. jion ko no ton kadi Jiwon ko no ton. Kono jiwon ko naati atali. Naati atali. Ni kaka ben meter makko woni. Ni acci on dum kan. se hoti don fo wonto no ko ngoto Hoti do. Stai woni mi manike. on wadi Mi hebi seeɗa mi yaha mi dara somi heɓa jomma galle ɗen si joni tamen saabi wanga ko no joma kala ni sokani sunnu mi ala heɓude komi joma hade ko joni yoboto lewru ko desammi miro min ni on gurdan Conakry moƴƴa ko desammi gurdan Conakry c'est compliqué hein mi andino ɗum mi andino ɗum Mesdames, Messieurs, en tout cas, ça fait plaisir. Nous vous disons grand merci de la confiance. Et bon, on ne peut pas laisser une maman, on ne sait pas qu'est-ce que les enfants deviendront demain, on ne sait pas en toute sincérité. Mais la première des choses que je veux procéder tout à l'heure, parce qu'elle s'est déplacée de Conakry pour venir à Mamou pour nous rencontrer, certes, elle a de l'espoir, parce qu'elle a entendu parler de Mariam Touré, de l'ONG Assistance Humanitaire d'Urgence très rapidement. On va d'abord faire une remise d'un fauteuil roulant. On va d'abord l'aider à avoir ce fauteuil roulant parce que dans sa lady. Donc, envoie-moi ça.